zamisliš 8 IVF postopkov v 7-8 letih, koliko? 9 IVF postopkov v 10 letih. In skozi kaj mora ženska iti z injekcijami, ne? To niso leta, to so leta emocij, ki grejo gor, dol, gor, dol, gor, dol. Ko ženska, ki je pozitivna, razmišlja o samomoru, ker se je toliko hormoni spremenijo, ne? Ko ti kot moški bi želel svoji ženski pomagati, pa ji ne moreš, ne? Ker moški bi radi svojo žensko srečali, je tak? Pa je ne moreš. In potem še ta pritisk okolja, hote, ne hote, kdaj pa bosta, kaj pa čakata, a kaj pomagamo, prijatelji, a kaj pomagamo, a kaj treba porint, povej, ne? Take, bom rekel, komentarje, ki ti, ne, se nasmejiš, sam je pa kislo, ne, veš. Noben pa ne ve, kak trpiš, ko greš domov, ne, pa kaj se boš doma pogovarjal, ne.